Da li znate kako je jedan mali švajcarski brend postao statusni simbol u Jugoslaviji? Darvil. Sat koji je imao gotovo kultni status na Balkanu. Sat koji je za mnoge bio prvi pravi Swiss made. Ali njegova popularnost nije došla slučajno. Iza svega se krila veoma pametna priča. Naime, Darvil nikada nije bio veliki luksuzni proizvođač. Nije imao prestiž velikih švajcarskih kuća. Nije bio simbol elite niti luksuza. Bio je ono što bismo danas nazvali mikrobrendom. Kompanija je sastavljala satove koristeći švajcarske delove, kućišta, brojčanike i proverene mehanizme, uz sopstvena dizajnerska rješenja i naravno oznaku Swiss made. A upravo tu je bio ključ. Darvil nije pokušavao da bude najskuplji. Pokušavao je da bude dostupan. I u tome je uspeo. Jer tada, baš kao i danas, natpis Swiss made imao je ogromnu težinu. To nije bio samo logo, to je bio dokaz kvaliteta. Ali problem je bio što su pravi švajcarski satovi za mnoge bili preskupi. I tada se pojavio Darvil. Nudio je upravo ono što je ljudima trebalo. Švajcarski sat po razumnoj ceni. Pouzdan, elegantan i dovoljno kvalitetan da traje godinama. Za običnog čoveka u Jugoslaviji, Darvil je bio ulaznica u svet švajcarskih satova. Dok su drugi švajcarski brendovi bili skupi i nedostižni, Darvil je nudio osjećaj luksuza koji je mogao da se priušti. Ali postojao je još jedan razlog njegove ogromne popularnosti. Trst. Trst je tada bio meka za šoping ljudi iz cele Jugoslavije. Mali prozor ka zapadu. Mesto gde si mogao da vidiš drugačiju garderobu, tehniku i naravno satove. A Darvil je odigrao veoma pametno. Brend je imao jaku distribuciju i predstavništvo upravo u Trstu. Satovi su bili lako dostupni našim ljudima koji su tamo dolazili u kupovinu. I zato su mnogi svoj prvi pravi sat kupili upravo tamo. A vrlo često na brojčaniku je pisalo Darvil. Još jedna stvar koja je dodatno uticala na popularnost bio je marketing. Darvil se reklamirao na televiziji, radiju i u novinama, što je za to vreme bilo izuzetno moderno. Organizovali su i nagradne igre u kojima su poklanjali svoje satove, pa je ime Darvil postajalo sve poznatije. Ali možda i najvažnija stvar bila je cena. Kompanija se odlučila za veoma malu zaradu, kako bi satovi ostali što pristupačniji kupcima. I upravo zbog toga, Darvil je postao jedan od najprodavanijih švajcarskih satova na prostoru bivše Jugoslavije. Kada se sve ovo spoji u jednu celinu, dobije se rezultat kakav je Darvil i ostvario. Nisu pokušavali da budu nešto što nisu. Nisu glumili luksuzni i prestižni brend. I nisu napadali globalno tržište gde je konkurencija bila ogromna. Umjesto toga, ponudili su pravi proizvod, u pravo vreme, pravim ljudima. U Jugoslaviji su bili mnogo jeftiniji od premium švajcarskih brendova, a samo malo skuplji od ruskih satova kojima je tržište već bilo preplavljeno. Zato volim da kažem, Darvil možda nije bio savršen sat. Nije bio ni luksuzan, ni prestižan, ali kao koncept bio je gotovo savršen. A upravo zato je ostao upamćen širom Balkana. Prodao je preko 3 miliona satova. A ta brojka je nestvarna i danas, čak i za mnoge ozbiljnije brendove. Nažalost, kao i većina mehaničkih brendova, Darvil je teško pogodila kvarcna kriza i praktično je nestao sa tržišta. Ali zanimljivo je da Darvil i danas postoji. I dalje prodaje nove satove. Da li je to i dalje isti brend? I da li su zadržali istu poslovnu filozofiju? To ćete saznati u sljedećem videu. Zato ostanite uz Sat i stil.